السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك الحمد لله man kan bawo bela jilen fo maliko nani maliko kan kerengere la groupe islamique danaya o de be ga sirada ma bi anga sega an kauna se mauma ani groupe mami sako kan bawo partenariat be anolu jana assemblée islamique. Alhamdulillah balmo bi mbora ka kuma dola bela jelen ba do ambe wajulu ke alhamdulillah o yanga an yere donani o de kosebe antoro konna la anana ko were bo akono ni o de poet bambare arabu ko ashirul bambari mado ko qasida bamananganama. Alhamdulillah ne balmo qasida bamananganama mi mado be utado kadaga mado ye fembe ke haramu donc mena qasida bamanangan yere nyefaw nyene doni kuma baguru bala qasida bamanangan ne balmo anya sigi ka laje ibado mallaya nyere sigi ka laje mautu mesega fenkele mulame islamo tu mesega fenkele mulame ku yere damuntani aye qur'ane kofe o tunye zikirudi mais zikru min fana ni islamo kan yere damuntani oye ka sora mabo sharia kono olu yere juwera ni artistu yebi o kum konna ne balmo ambora kanan qasida bamananga no de ashiru al bambari donc ana ma'ruf bi shair al bambari Seydou Jabi donc ni arabu ka qasida de laje qasida min bala kafo ni atebo sharia kono ko o da bamanangana islamo fana be se ku yere nafani aye ka soko mizigita koro wa femman foite akoro mimba akoro an yere kuma kan wa me wajulu ke akono fene ne balmo me mado fene ke haramu kadaka utado ni te femin don Allah subhanahu wa ta'ala ko te farifuni qabla an ta'budun fa illam ta'rifun fa kayfa ta'budun kiga le nyinin ka do joni ga le bato ni ma le nyinin ka do itsega bato to ni fene fe ka shirul bambari do iba nyinin ka doni joni ka fo kamai alhamdulillah ma do be uliya fam ne balmo ala nga kungoge yorowla anta do blame minke kungoge yorowla nunu me daka so mbo sharia kono donc shirul bambari te dore abe dani en revoyer kaslamo la nisonja donc ne balmo mena damadonda donc an simbo kuma konnala ay dobo ala kira fasaka donc jonango da ay domo aramadeki janto yirela janto yerela koroto go kai janto yerela koroto go kai donc o ya doy do fene be no ale be kuma jumega anga sigeti minaw fato chayaro anga malila demisani fato koni chayaro sabu were koni te oduna ugadoro kujugu kabaradu ni adoy ona nyona chama video flan na inshallah amena kuma ka tobe fo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.